Predstavljamo kandidacijsku listu za evropske izbore stranke Pravedna Hrvatska. U samom studiju gospodin Tihomir Majić koji će predstaviti listu. Vi ste i kandidat naravno na ovoj listi. Odmah jeste li za jače institucije, odnosno jaču Evropsku uniju ili za jačanje prava nacionalnih država unutar Unije? To nije suprotstavljeno. Jačanje Evropske unije u interesu Hrvatske je osobito sada jer se u Europi je rat i ako se evropski narod i evropske države ne budu posložili da budu solidarni, da budu više uvezani, osobito po pitanju obrane, po pitanju sigurnosti i na kraju i gospodarstva i svega ostaloga, bit će loše za sve. Prema tome, to nisu suprotstavljene kategorije, to su komplementarne kategorije. Jača Evropska unija, jača Hrvatska, jača Evropska unija. Koje je vaše stajalište prema dolasku legalnih i ilegalnih migranata u Evropsku uniju, u krajnjoj liniji u Hrvatsku, evo, znamo i malo prije smo razgovarali o ovoj temi problema migranata, pa i sve većih tragedija u samim gradovima, krijumčarenja ljudi? Dvije su stvari. Jedno su legalni migranti koji se mogu regulirati putem diplomatsko-konzularnih predstavništava, bilo zemalja Evropske unije, bilo Evropske unije u različitim dijelovima svijeta. To su legalni migranti i mora se tako. Što se tiče ilegalnih migranata, mora se ući u uzrok što je razlog stvaranja takvih migracija. Po našem sudu, nas iz Pravedne Hrvatske, mi smatramo da to ima veze sa geopolitikom, prije svega ruskom geopolitikom i na Bliskom istoku i u Africi, da se s te strane potiču takve migracije i te migracije pritiču Europu. To je jedan vrst, ako hoćete, jedna vrsta rata prema Europi putem ilegalnih migranata. I onda je tu povezan i organizirani kriminal i sve što se to... Znači, trebalo bi sa razine tajnih službi i sa strateške razine promotriti te ilegalne imigrante. Zašto oni nastaju i onda nakon toga strategije. Što se tiče konkretno Hrvatske, potrebno je jačati našu policiju, graničnu i u dogovoru sa Evropskom unijom sa Frontex jačati na ovim našim granicama. Nikako mi nismo kao stranka za vojsku jer je to uvredljivo za hrvatsku vojsku da bi se ona bavila sa time. Tim više što ona ima sada druge prioritete i druge zadaće u kontekstu rata koji postoji u Europi. Dobro, jeste li već kad vojsku spominjemo da Evropska unija ima svoju, dakle, jaču vojsku? Ili je dovoljno kroz, evo, taj kišobran NATO-a sa više izdvajanjima zadržati postojeći sigurnosni štit, ako ćemo to reći? Mi u Pravednoj Hrvatskoj se zalažemo za stvaranje i evropske vojske na način slično kao što je Amerika formirala, ima svoje po nacionalnim državama, američkim saveznima, nacionalne garde. Tako i moraju ostati nacionalne vojske i jačati se nacionalne vojske. Međutim, na strateškoj razini, osobito kad je u pitanju svemirska, da tako kaže, vojna tehnologija, kad je u pitanju nuklearna tehnologija, na strateškoj razini mi smatramo da Francuska je nuklearna sila, jedina članica Evropske unije koja je nuklearna sila, da bi se na toj razini pod vodstvom Francuske trebalo razvijati i europska vojska. To je isto komplementarno sa NATO-om, da pače jača i NATO i jača cijelu Europu. Da, samo ne znam otkud toliko novca. Barem i mi već dajemo dosta u proračun i davali smo, a sad još da dignemo izdvajanja i za europsku vojsku. Ali slušajte, do sada su prioritet bio bolji život i sve što s njim ide. Međutim, u ovom trenutku je sigurnost prioritet. I to još možda nije toliko osviješćeno, ali godine koje su pred nama će nam pokazati da će se morati, nažalost, više u to ulagati. Po vama pomaže li Evropska unija dovoljno Ukrajini i kakav je vaš stav kako graditi odnose sa Rusijom, Ruskom federacijom? Što se tiče Ruske federacije, Zapad mora i sve njegove sastavnice, znači države, redefinirati odnose sa Rusijom. Odnosi sa Rusijom nisu ispravno postavljeni zadnjih 100-tinjak godina, čak i više. Ovo što se sada dešava ima veze ishodom Drugog svjetskog rata. Ako mene baš pitate do kraja, iskreno ću reći, ja smatram da je jedini pravi pobjednik Drugog svjetskog rata bio Staljin i Rusija, odnosno tadašnji maskirana USSR. Nije ovo u Ukrajini što je rat došao, nije on došao sa Marsa, ima svoje poveznice. Sve evropske zemlje, uključujući Hrvatsku, morat će redefinirati politiku prema Rusiji. Mi ne možemo, Hrvatska, graditi na nekom ruskom antifašizmu našu vanjsku politiku sa Rusijom. To je jednostavno pase, to je prošlo svršeno vrijeme. Što prije to shvatimo, to će biti za sve bolje.
Dakle, s ovim ste zapravo i jasno rekli kakav je vaš stav prema Ukrajini i o braniteljima ukrajinskim. Evo danas sa odmakom, kako ocjenjujete ulazak Hrvatske u eurozonu? Je li nam donijelo više dobra, što se ono kaže, ili nekih loših rezultata? I treba li euro u sve države Evropske unije uvesti ili ipak ostaviti slobodu da to od zemlje bira sama? Treba ostaviti slobodu da zemlje biraju same, ali sigurno da je nama donijelo boljitak. Da na kraju krajeva, ako vidite kod nas da su se od ulaska u euro zonu da je došlo do i rasta i plaća, mi imamo problem što nije bila kontrolirana kod nas ova inflacija, odnosno cijene, to je nešto drugo. Međutim, sam ulazak eura, mi kao Pravedna Hrvatska to duboko pozdravljamo, kao i Schengen. Otvorit će se mogućnost veće komunikacije i ljudi, i radno, i kapitala, i mi smo turistička destinacija kao zemlja jaka i nama je to sigurno za naše gospodarstvo i za jačanje Hrvatske ekonomsko vrlo važno. Zelene tranzicije, koliko su vam one prihvatljive u ovom trenutku, kako se nude i provode u Europskoj uniji? Zelena tranzicija je prije svega kao za nijedan dio svijeta nužno za Europu. Zašto? Zato što je Europa, što se tiče ovih klasičnih ovih goriva, fosilnih, nema izvore tih goriva. Nema ni Hrvatska više i plin i nafta i u Hrvatskoj pri kraju, a tako i u cijeloj Europi. Zato je to nužnost da bi se sačuvala energetska ili izgradila energetska suverenost Europe, nužno ići na tu zelenu tranziciju, odnosno na ove tehnologije kao što je solarna tehnologija, kao što su te vjetroelektrane, geotermalna energija i tako dalje. Da bi se na taj način najveći dio energije dobio sa područja Europe, a da nismo ovisni ni o Rusiji kao što je bilo do sada, do prošlih od Drugog svjetskog rata i dalje, do sada i arapskog svijeta. I sada problem je što nemamo barem te dovoljno infrastrukture za električne automobile, da kada bi stigli veliki broj turista sa električnim automobilima, da bi mogli brže puniti svoja vozila. Zato moramo sačuvati u našim rukama HEP, razvijati tu infrastrukturu u smislu distribucija i probati iz vlastitih izvora solarnih ili vjetroelektranskih ili geotermalnih osigurati hrvatsku suverenost. Mi smo u stranci i stručno o tome raspravljali i postoji model kako se to može do 2030. potpuno. Premda se u ovom trenutku mora priznati da Hrvatska se napravila određeni skok zadnjih nekoliko godina. Treba li Europska unija uvesti veće trošarine, carine i tako se zaštititi od uvoza roba, posebno iz Kine? Znamo da je praktički na stolu trgovinski rat. Treba i mora. Zašto? Zato što je proizvodnja po drugim određenih roba, po drugim standardima, nižim i ekološkim i radnopravnim standardima iz zemalja kao što je Kina ili neke druge zemlje, i ako vi nećete se naći balans, jedan fini balans da se zaštitite, radite u korist vlastite štete. Kakav je stav vaše stranke i vas osobno što se tiče širenja Europske unije na susjedstvo? Što se tiče širenja Europske unije na susjedstvo, mi kao Pravedna Hrvatska je malo drugačije, ima mišljenje od većine stranaka u Hrvatskoj. Mi smatramo da je ključni destabilizator na Balkanu Srbija, da se prema Srbiji Europa, a time i Hrvatska, mora imati drugačiju politiku u smislu da se na neki način politički preodgoji, da potpuno jasno kažemo, da se u jednom vlaku skupa da idu sa ostalim državama. Mislim da to neće ići. Prije ili kasnije mislim da će Europa to shvatiti i da će se morati ići individualno. Mi podržavamo ulazak jako Bosne i Hercegovine, međutim Bosna i Hercegovina sa ovakvim dejtonskim rješenjem, ja se bojim da neće ići. Što se tiče Crne Gore, podržavamo i to, i Albaniju. Između Albanije i Srbije odnosno Kosova postoji taj prijepor koji postoji. Uglavnom, ako se Srbija ne stavi na drugačiju poziciju, da i dalje će se... Treba li se Hrvatska držati veta, odnosno prava veta za još ta uvijek otvorena pitanja? I Hrvatska, naravno da treba zadržati pravo veta i oko takvih stvari, jer je to u njenom sigurnosnom prije svega interesu. Ne može se, što se tiče Srbije, 80% stanovništva u Srbiji je za prorusko i oni jednostavno, ako se to Europa ne akceptira, a time i Hrvatska, onda jednostavno krivo zaključuje.
Raspoloženje u Srbiji je za Rusiju, govorim među stanovništvo, ostavimo političku elitu, je dominantno 80% za Rusiju. To je puno gora situacija nego u Bjelorusiji. U Bjelorusiji je 2/3 stanovništva za Zapad, a ovaj jedan dio koji vladajući je uz Rusiju. Spominjali ste zaštitne carine i trošarine za uvoz roba koje dolaze izvan Evropske unije. Kakav je vaš stav, može li hrvatsku poljoprivredu spasiti te zaštitne mjere od nelojalne konkurencije, pa i unutar granica Evropske unije? Što se tiče tih zaštitnih mjera u smislu uvoznih, tu naprosto ne možemo. Ako smo se odlučili da smo dio te Europe, moramo to jednostavno priznati. Moraju se naći drugi instrumenti od strane naše vlade kojima će se podupirati naša poljoprivreda i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, bolji načini stimulacija i bez toga, ali nikako nismo da bi došlo do nekog zatvaranja unutar Europske unije. Što se tiče Europske unije prema trećim zemljama, to je nešto drugo. Troši li Hrvatska ispravno novac iz fondova Europske unije? Treba priznati da je novca bilo dovoljno, da ga ima još, da nam je to zapravo bio i motor gospodarstva. Ali sad ono pitanje, jesmo li ga ispravno trošili kad smo povlačili, jesmo li ga koristili za tekuće troškove, ne znam, pokrivanja proračuna i zašto možda nismo stvorili 100-tinjak ili više OPG-ova koji su trebali biti sada samodostatni? Ovo ste umjesto mene rekli. Zaista je to trebalo napraviti, naročito u poljoprivredi, iskoristiti bolje novac. Kako napraviti? Jednostavno se sadašnja vlada mora to promijeniti. Nema to, jednostavno se mora ići operativno na način da se odvoji točno određeni količina novca i da se operativno to investira u to područje. Nema druge. Jednostavno stvoriti da se ojača naša poljoprivreda. Jedino na takav način mi možemo se razvijati, ali neko zatvaranje prema Europi u smislu poljoprivredne politike, to ne bi bilo dobro. Koliko smo svjesni toga da ćemo jednog dana trebati više uplaćivati u proračun Brisela nego što ćemo povlačiti? To je dobro. To znači da će Hrvatska sa svojim GDP, za bruto društvenim proizvodom, da će rasti i dobro je da je tako i da će nam biti veće plaće, da će nam biti veće mirovine i neka dođe što prije taj trenutak. Jedno od ključnih pitanja kako zaustaviti demografski slom, dakle ne samo Europske unije, već i Hrvatske. To je sada postalo, što se kaže, ključno pitanje za cijelu Europu. Sve više je staroga stanovništva, nedostaje i radne snage. Svi su se nekako krenuli na te radne dozvole za strane. Jednostavno se moraju donijeti demografske mjere, prije svega financijske prirode, koja bi ojačala zajednicu, obitelj, osnovnu zajednicu društva na način da lakše dođe do stana, da mu država participira u vrijednosti tog stana, lokalna zajednica, isto ću reći i županije i općine, nema nam druge. To je jedna mjera, znači ovi nas koji živimo ovdje, mladi, u investiranje u njih, to je jedno. Druga stvar je da pokušamo, jer se osnovalo sada ovo novo ministarstvo demografije i useljeništva, da se ide prema useljenicima našim iz Južne Amerike. To je jedan bazen jer i tamo su socijalne prilike dosta i iz druge i treće generacije treba povlačiti i te ljude. I ono što ne možemo, moramo ciljano iz zemalja legalno dovesti radnike koje mi ne možemo na ovaj način. Ali ključno je da mi investiramo u naše... Da previše uvozimo radne snage. Ja mislim da je ovdje, što se sada tiče, da je dosta nereda tu i da je dosta stihijski se to radi. Ko je odlučio da uvodi se iz Nepala, iz Bangladeša, kako? Je li to neke agencije su i tako? Dosta je, to nije dovoljno jasno iskomunicirano. Ne kažem ja da ne treba, da pače, vrijedni ljudi rade, ali se mora imati, država mora oko toga ima politiku jasnu i reći kad je to bilo, na kojoj sjednici vlade, na kojoj sjednici parlamenta i tako dalje. Da, kako gledate na slobodno kretanje roba radne snage na europskom zajedničkom tržištu? Rekli ste da niste za zaustavljanje tog tijeka tržišnih i dakle, ostajete pri tome da treba biti sve slobodno. Apsolutno. Europa mora biti slobodna, to su naše europske vrijednosti. Samo Europu treba i Europsku uniju i ovaj Europski parlament treba samo izgrađivati. Ako se ne budu te institucije Europske unije izgrađivale, Europa može u budućnosti isto potonuti konflikte kojih uopće sada ne možemo... Dobro, što mislite što je najveći problem dakle, Europske unije u ovom trenutku? Treba reći da u Hrvatskoj, mislim da ćete se složiti, nema više euroskepticizma. Sada i kad bi Hrvatskoj
neko ponudio da iziđe iz Europske unije bez nekakvih penala ili bilo čega drugog, sumnjam da bi to itko želio da je sada van evo ove zajednice europske. Ja smatram da Europa mora ići da donese i Europski ustav. Da se jednostavno taj princip supsidijarnosti, različite odgovornosti od nacionalne razine, da se i europska razina definira i to je povezano. Malo smo prije spominjali i vojsku i obranu. Sad se uvodi povjerenik za obranu pri Europskoj komisiji, što je isto dobar i mi po to kao stranka pozdravljamo. Sve što jača Europu, to će jačati i Hrvatsku. Sve što slabi Europu, bit će slabija i Hrvatska. Ali koliko je Hrvatska u opasnosti da ovim tempom odlaska mladih, visoko obrazovanih ljudi koji se ovdje školuju, a to društvo država plaća, naravno i cijela zajednica, nakon školovanja i stručnog usavršavanja odlazi van granica Hrvatske. I zapravo mi na neki način izvozimo u Europu jeftinu za Evropljane, jeftinu visoko obrazovanu radnu snagu. To je točno. Način je samo, mjera je ključna, podizanje plaća. Ako se kod nas dođu plaće kao što su, neka budu 70% plaća u Njemačkoj ili Austriji, neće niko. Hrvatska je vrlo atraktivna zemlja. Mi mislimo u stranci, u Pravednoj Hrvatskoj, da će doći, i to ne dalekom vremenu, u sljedećih 10 godina, da će doći do seljavanja u Hrvatsku iz drugih europskih zemalja, uključujući... To se sad vidi po kupnji nekretnina. Nekretnina. Prema tome, nemojmo, kod nas ima taj jedan narativ kukanja, pa onda se svi počnu pričati, pa svi pričaju, tako to traje. Treba gledati zaista hladno i racionalno sve te podatke i prema tome se kalibrirati i nacionalne politike. Ali visina plaća i životnog standarda, odnosno dizanje u Hrvatskoj, po vama jedina. I to je jedino. Barijera. To je ključni argument. Evo idemo prema kraju. Kakva bi vama bila završna poruka evo, prema građanima koji namjeravaju izići na izbore? Ja mislim da ovdje što se tiče Hrvatske, jedan od većih problema bit će izlaznost za ove europske izbore, pa u krajnjoj liniji preblizu su bili parlamentarni. Ja se nadam da su naši građani osvijestili da je koliko je važna taj Europski parlament, koliko je važna Europska unija, Europska komisija i njihove odluke za naš svakodnevni život i da će izaći više. I mi pozdravljamo i molimo da izađu više. Što se tiče same Pravedne Hrvatske, pozivamo, mi smo mala stranka, ali imamo ideje koji su malo drugačije od ovoga stereotipa koji se u Hrvatskoj priča. Vi spadate u konzervativni dio? Mi smo jedna ta i konzervativno u smislu poštovanja tradicije, ali i progresivna smo stranka. Poštujemo osobito taj znanstveni svjetonazor i gotovo da poštujemo kao duhovnost, znanstvenu duhovnost, znači nešto što je utvrđeno, što je činjenicno, što vodi u progresu, napretku, mi to pozdravljamo. Naravno, što se tiče ovog konzervativnog dijela, naše tradicije, ljudi vole tradicije. Odrednica nacionalnih, tu ste jasne. Apsolutno. Hrvatska, oko toga svog identiteta mora još poraditi. Hrvatska ima tu problema. Ja sam malo prije spomenuo i taj, identitetske teme Pa Hrvatska ima identitet jako izražen ne samo u Europskoj uniji. Ima u nogometu Luku Modrića, ali slušajte, imamo sad i Eurosong je bio, pa nije baš da nas ne poznaje. Pa nije da nas nema, to je točno, ali... Svi poznaju i našu obalu i turizam. Govorim, svi smo se bojali da ćemo izgubiti taj identitet, ali ga na neki način... Nećemo ga, ali ga moramo još jačati. Što se tiče hrvatskog identiteta, kulturnoga, moramo ga još jačati i Pravedna Hrvatska u tom smislu se jako zalaže i na jačanje hrvatskog identiteta. Neću sad ići u detalje, opterećivati i mi kao stranka pozivamo da iziđete na izbore i da glasate za listu broj 16, listu Pravedne Hrvatske. Evo imamo još nešto manje od minute. Jesu li možda malo i javnosti mediji zakazali po tom pitanju da ljudima nisu približili koliko se bitnih i važnih zakona donose u Europskoj uniji, a da ih mi zapravo i ne doživljavamo? A to nas čeka kad tad dođu i u Hrvatsku. Mislim, kad se pogleda dnevni red svake sjednice Hrvatske vlade, negdje pri kraju je usvajanje podzakonskih ili i zakonskih akata
u hrvatsko zakonodavstvo iz Europske unije na svakoj sjednici vlade. Znači, ono što se odluči u Briselu i Štrasburu se implementira na svakoj gotovo sjednici vlade u nekom smislu. Prema tome, bez toga, bez te sinergije sa Europskom unijom ne bi bilo dobro i mi kao stranka se za to jako zalažemo. Da, jasno, i zbog toga treba i biti veći izlazak na ovim europskim izborima. Gospodine Majić, hvala na gostovanju i na predstavljanju liste. Hvala vama. Eto, bila je to lista Pravedna Hrvatska za europske izbore. Predstavili smo, gostovao je gospodin Tihomir Majić.